Chibai vek ule amasa in Zemabawk North Tualchhung chanchin ilongai thamasa ang tunkar thotani khan VOS agency stand an agency Hminga Monday wholesale door Zemabawk North mi nena poisaba lolak khalan omthu donani a JSC ten chui zoin hethil ti tu hi zonzui ngalani hethil lo ti tu hi wholesale door a hian vakalin VOS agency satanga poisala tur anga insoyin an baza ta soipo adik thap sia wangin cheng sang kwa lai mai ba an lo pe a ba po clear vek anga anin ngai lai hian agency lam hian ba chungchang an wanga event hian an lo pek to thu le an clear vek to thu an lo soi chu an shetamaya anin tuma an ti lo thu te soyin thil omzia ti an soitlan nuwa agency lam hian Zemabawk North JSC lama an thu boy hi an thlen zui ta ani JSC te malak na in he boisala tu hi athalak le CCTV footage mangte in tungi ani shat chwa tomin theito pin an chui zuya atitu o mange mote shat thai mai tur nu ma enge mo zat mu ni in heng until mu chwa te nen hian agency lam JSC te hian entirin athalak te po thon ania agency le helai wholesale door nei tu ten lo endun turati in an lo ti fel turin an kuta da let le ani Zemabawk North bazara zanreilama bongra Thleng bazar kota da chin chu himtok le bongai lo anga ngai ani la hin tunhnai te khan bongra tam tham tak mai tumni tumthum ve lai abauta a bazara chu ten JSC a report pe in Zemabawk North JSC ten an chhuingor hle CCTV atanga alan danin he ruk ru hi mithum munzel an ni dan te shat chwa ania rinhlel nei to ma se chiang takaman fakna ala omlo awangin film khur takin tuna hian chuizui mek ani a miswal himan chwa awatani beisayani JSC te chuan oi masuma tangin CCTV an mamo camera le atul dang munchen khata a che thak na tur mamo an lo le sak chak maya lom oman ti hle tin pumanga izwala le anaw te chuan hunchep tak le na an nga em kara atul angte boy puyin camera te an lo fit thanwal hloma anchunga JSC te an lom hle ani cable hi JSC ten an tum vek thung tunla hian veng chunga ruk ru le damdoi ti an ron ngam pata hle mai hemi thu a hian JSC te chuan mi puite film khur zwala miswal niarin hlel deu te lo mela lo thi thlai tur le report pewat zel turin min nge na ni tunkar thole ni khan in sakchan puina third installment dong turte UDNPA department lamin angen angin local council house local council chuan akau khoma heta hian adong tu tur te sha tur poimo in shirshat na hun man ania hemini hian anmani in saka theu thala akal kwal ngalani an in saka poster tar turnen an lo oma software nen link manga thalak angaya wangin anmani in nilo midang in manga lo lak ve ngot tuman om chuan in report mai tur le anilawa shet so an ni chuan an rul le emo lak let sakan ngai tur thu department IOA endik tura local chuan asoi bokani tuna third installment dong tur te hi phone manga call masak vekan ni second installment dong to si third installment la tong velo an la ron call ve si lo te po anom thu local council ten lo thenin an malak dan te an lo zot fi angala mabak la om te po ata tola an la ron bo zui thwaya poisa po an la ron thunzel tur thu le lo ngak ri turin department IO local chuan asoi bokani tunin rinni khan bial to MLA chuan abial chung Zemabawk North mi puite dor thei turin Zemabawk North local council house a ron thu in heta hian local council ten lodong songin an lo boy puya bial teni aron manna hian ZPM block le unit choi tu te an ron langkim thahle tin NGO le mimal ang MLA ron mu le an mamo le har satna ron thlen an omnuala hetianga bial mi puite ta na ama dorna hunram chang tak mai kanve nge ron kala hun aron siam hi Zemabawk North local council te chuan lom om an ti hle ani he huna man zo hian veng chung mun then khat te local council hawa en kwal puile ania bung veng kon phei chelu tuk to le chung ko pakhat phei chuan an mani in zone kot chu an zum senga an lo siam hial thu te shilin helai kong hi PCC tura ro man vek to estimate po siam vek to ani thu le sum om lo chuan lama an la siam mai lo wanga department lampo silko tala siam turin local council ten an lo then to thu an lo shila a thai sham chuan PCC chun tura malak sak sham turin an lo ngen le bok
tin hetilai kong hi ZPM unit try tu te po in siamani thainan thai top anlo chwa to thu local council te chuan bial tu MLA ne na anlo shil bok din tharveng ton ti lungrem chimta te din tharveng futsal ground thang kongbal le leimini na no siam ngai te po anlo en puya siam wata tu zia te po local council te chuan lo so hin block le unit try tu te po in an ngai poimo thu te boy pui tul takani dan te anlo soi pokani karmasa indin ni khan Quang Duan Natang Nai Ania, Puvala Zona Section 210, An Kole Anatok 210, An Kota, An Fapa, Puet Zorem Sang Havin, Quang Duan Le, Enge Mozat Kilpum Ania, Hey Mai Baka Hian An Ni Chung Kwa Hian, A Rong Te An Lobo Sakvek Bokani, Hey Tianga An Bongrua Mai Baka, An Noye Tok Tenen Lam, Klomngaya Kotang Tan An In Pek Na Hian, Puet Vala Zon Te Chung Kwa Chunga, Zemabawk North Branch YME Chuan Lom Thu An Soimol Molani. Zemabawk North Branch YME chuan khotlang mamo ani ti sha in CCTV camera le manrua atul angtelein JC kuta an hlanani Zoram Mwani kumsom thum pariat piwan si ki fanu damveng section 3 omchu nili thakwa sangni somni pali chomadar som khan kalthalo wangina borala ama hi United Pentecostal Church Zemabawk ko shanaloi ani arwang hi tai war puini in atuk ninga September sangni somni pali chundar som pani khan Reverend Silal Eng Lianan, Zemabawk North Than Mwala Avoi Liamani. Tangwalal Piandeng akum somruk pakhat, Nukungi Late Fapa, Fieldveng, Section 5 omchu, Tunkani ngani khan lungput soli na baural, ama hi Fieldveng kaushana loya ni arwang hitlay war pui thau ni in, atuk zirtop ni chundar sompani khan, Pastor Kelal Thleng Lianan, Zemabawk North Than Mwala Avoi Liamani. Tunkar Thochan ni khan State TB Cell malak na in Zemabawk North Branch YME ina TB Vaison chwa be pui tha kani he huna hian local council le Branch YME baka MHEP shwai tu ten toy omin in NTMI engemo zatan oma he program hian hlut a hlo hle amuna hian X-ray call nen mithiam bik teron kalin BP le zun thlum chek du tan po a thonin anlo chek sak vek bok hetiang hi in NT report kan don dan ani Total OPD registration mi somkwa. Total screen mi somret pasari. Verbal screening symptomatic mi som pakwa. X-ray positive mi som. Total suggested for sputum collection mi som pariat te ani. Tunkar Thochan ni vek khan Zemabawk Primary School 1 School Managing Committee Swan bial to MLA an mo. School in harsat na an ne shang te an thena. School staff te omna chung tui farin na ti boy dante. Tukvera changa tuilu na sathu te an then baka school no pangan nga awanga school building in azoto lo thu te kudam thenga class lak na na anti ruwa an man thu te school building class lak na tur sakbel an mamo thu te an vathena a thei sham chuan a hmuna en pui tura an ngen na le an som na chu ngai poimo in inrin ni bialteni a man zo a en tur thu lo shilin committee ayo akalte MLA chunga an lom hle ani hemikar inrin ni hian MLA in alo tiam angin School building chu amuna enpui ania management committee ten MLA hi an lodong songani bial tu MLA chuan a building sakdan kalmang diktok lava a sha thule du thu asam lo thu so hin khoi department fana tanga siam nge ti te helai muni sports department Hmingin nge education department minga om ti te lo chui chianga chuminua report pele turin school management committee te bula chuan asoya a thei anga chuminua ma alo lak pui tur thu asoi pokani Primary School 1 Headmaster Pu Davidal Shwai Zela Chuan MLA Fan Mange Motala Enge Mochen Malak Saktur Le Atul Anga Anni Poin Anlo Dawle Ta Ma Anlo Lak Chunzom Tur Thu Te Thlenin Tundin Muna Class Lak Na Room Anin Dai Lau Thu Te Zirti Tu Te Po Anin Dai Lau Thu Te An Ma Ni Zirti Tu Ten An Hlo Tho Kho Ma Changa Zirti Tu An Roi Bel Hial Thu Te An Lo Thlen Bok Swachita Pakawada Program Kal Zela Tunkar Nilai Ni Khan Community Outreach Day Hmingin Zemabawk Primary School 1 chuan vantlang konga bolhlo charfai na tlangan nei tin zirtop ni khan he program kal zela Green School Drive Day man ni in zirlai te zinga water conservation single use plastic le adang te mangin slogan poster in zia siak nei ani bok ninga ni khan zirti tu te ni hlim om takin man ania zirlai te le Mizoram Rural Bank atanga thilpek dong zirti tu te anlom hle ani pathian ni caution income program ilongai thak chunzomang Presbyterian Church of India Pathiani Choma Income Sunday School Omlavin Beginner Department Income Pui an Thleng don ani Chan Hun Hidar Som le Achan ve anianga Chonhu Chan Hun dar khat le chan ve Chan tu Pilarin Moi Zote
thushil tu pu arlel choiliana thu pui nangmal somna ni angche zan inkhom chan hun dar sari anianga thushil tu upa silal biak sanga thu pui mal somna ni tura thilpoi mo te zaipol primary department zaipol ngai thakani ang fifth bank kaushan choma inkhoma hian intermediate le sacrament department now bang Sunday school inkhom pui an thleng don ani chunnu inkhom shoi tu reverend c kap huliana chan tu ramthlung hnemi thu pui nangmal somna ni angche ti zirani ang soitu piwalal muani zan inkhom shoi tu upa biak chung nunga khalthang thu pui mal somna ni tura thilpoi mo te soitu upa city pa chunga Baptist Church of Mizoram Zemabawk choma inkhom shoi tu upa zo oi thanga sailo thu soitu upa kelal du oma thu pui ring tunun pathian chibai buk pathian ni zan inkhom shoi tu upa pc zo muana thu pui ring tu in kaushan thu jirka shoi tu upa si ro chhuama tunin rini khan ramta na tongtrai be pui nei ania tongtrai thokhat na achanga to sari na thleng kai shoi tur kaushan upa le rongbol tu te atangin ruatan ni pathian ni Sunday school ban hian thalai te le tleirol te tan career guidance and counseling nei aniang resource persona engineer h lal nun sang le engineer h lal ring ki mate aniang United Pentecostal Church Northeast India Zemabawk kaushan choma inkhom shoi tu upa ke walal jinga ten tu brother ms dongkima Sunday school zirlai somthum pakhat na thushil tu le hlathan khom te mangai te in fakton na ti zirani ang zirti tu sister zai thangliani chonu inkhom shoi tu upa zel chhuama chan tu walal dika thushil tu sister zawongi zan inkhom shoi tu upa zel chhuama thushil tu upa lal famkima Zemabawk not bial te chuan bia Sunday school conference zirtom ni zana tanga chanin Zemabawk West biak ina nayani Berual program man mek ni in kaushan sung ko in shang shanga te man mek zelani bok United Pentecostal Church Northeast India din thar preaching station Sunday school shoi tu brother lal ngai thanga chan tu sister lal thathangi zirti tu polson thanga zirlai somthum na zirani ang chanu inkhom shoi tu brother lal biak dika chan tu sister lal ring zawi thu soi tu lal ngai thanga zan inkhom chairman brother lal biak dika thu soi tu nengkhan ka pa Zemabawk EFCI PSSD kaushan program choma inkhom chairman upa HB Rongming liana puiting Sunday school department superintendent chan tu pizo sang mo yi zirlai zirtur zirlai somni palina isai bong somruk pakhat chang khata changa chang som pakhat zirti tu upa lal than ku nga mar chunu inkhom thuchil tu twal upa dar chal chunga chan tu pilal biak engi pathian ni zan inkhom chairman twal upa ram hne liana chan tu pilal ma chhuani thupui soi tu upa sima nga United Pentecostal Church of Mizoram Zemabawk not kaushan pathian ni choma inkhom chairman upa lal tan moya Sunday school superintendent chan tu unaw nu tilal sang puyi zirti tu unaw nu lal eng mo hi zirtur zirlai somthum pakhat na zirani ang pathian ni chonu inkhom chairman upa h lal tan moya chan tu unaw pa walal choi moya thushil tu unaw nu kelal din puyi pathian ni zan chairman upa h lal tan moya thushil tu twal upa lal biak dika Iswa Krista kaushan Zemabawk din thar choma inkhom shoi tu upa lal lian soma chan tu pilal rem mo hi zirlai somthum na Josepha unaw te Aigupta rama ankal voi ni na ti zirani ang upa walal hlunin mun khata azirti rang chonu inkhom shoi tu upa walal chuama chan tu Andrea larin sanga thushil tu twal upa lal biak ni e zanlam inkhom a omlawang khati zong khatwal chung chanchin le kaushan pathiani program kan pon thei te chu ani e